hanyuma ndagira ngo twihute cyane duse nk'aberekeza hano ku mupaka Katumba. Ahanga n'umupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'iki gihugu cy'u Burundi. Nubwo wenda nari mbaye nk'uhavuye, ariko reka mpinjire muri Kavimvira indani. Kavimvira ni mu gihande cya Kongo, Gatumba ni mu gihande cy'u Burundi. Biravugwa ko hari amakamyo ageze kuri 32 ahaparitse, amakotineri 32 atwaye amabuye y'agaciro ajyariya muri Bujumbura, afatira indege yara ku kibuga cy'indege cya Marikiyoro Ndadaye akerekeza muri barusahurira mu nduru. Yamubwiye ati rero ugomba kumfasha ukancumbikira, ariko nuncumbikira unyiheretere gatoya nkwereka ibyo nkorera FARDC, nkwereka ibyo mbakorera. Ati kandi ndahera Gisangani nta handi. Ati ndahita fata Gisangani, nimara gufata Gisangani ati ubwo Uvira yo birumvikana ko Uvira usibye gukubita ingabo z'u Burundi nayo Uvira nayo ni yanjye. Ati noneho tute twerekeza Kinshasa. Ati nanjye ngiye gutanga icyitwa ikosora. Uwo ni wawundi ni Lieutenant General Pacifique Masonzo. Hanyuma amakuru nakuruwe nuko uwitwa General Sultan Makenga yamubwiye ati muri Masisi Side aka gace rero karafashwe, ariko kandi hiyeza kwiyongeraho n'akandi gace ka Ruke ndetse n'akandi gace ka Gatobotobo ndetse n'akandi gace kabarizwa ku musozi M23 ibarizwaho n'umusozi wa Mukumbiriri. Utu duce twombi rero twigaruriwe n'uyu mutwe wa 23 ku rwego rwo hejuru cyane ku munsi w'ejo, ubwo twafatwaga neza cyane tugafatwa ariko habaye imirwano ikomeye cyane. Tuza bano bazarendo bose bisa nkaho batangiye kugira gute, bisa nkaho batangiye kugenda bahunga. Nyuma yo guhunga rero byabagendekeye bite? Ibyo ngibyo nibyo ngiye kukubwira, nawe uraza gutangara cyane. Barahunze bibwira yuko bari bugaruke bakagaba ibitero karundura kuri 23, ariko biza kurangira bigize gute, bitabakundiye neza cyane nkuko bari bagize gute, bari babipanze. Umugambi bari bateguriwe na leta Kinshasa na FARDC bafatanyijemo na za FDLR zabarizwaga muri bira bice. Amakuru ufite nuko FDLR zabashije guhunga zikagenda zikinjirira za Nyabyondo zikata zimanuka zikomeza muri rashyamba rya Rusamambo. Hanyuma wazarendo rero muri iki gitondo zaramutse zivuga ngo iki, mu gitondo nyine cya kare baramutse bavuga yuko ngo leta iri kubatererana, ngo niba bitabaye mu maguru mashyashya kugira ngo bagezeho ubutabazi, ngo nta gihindutse, ngo tayari ngingoma zirahindura imirishyo. Abagabaga ibitero nibarangira cyangwa se barwaniraga leta Kinshasa nibarangiza baba ari bo bayirwanya, ngo M23 baraza kwita babona yuko burya ibyikora byose irengana. So bimeze bite rero? Kurikira neza cyane gatanu kuri kagenzi kako kugira ngo utaza kucikwa n'aya makuru ndi kugenda nguhereza. Amakuru angera avuga ko kandi ibitero karundura simusiga biramutse n'ubundi muri kano gace ka Murema, aho M23 yaramutse ikora amasuku yo ku rwego rwo hejuru cyane. Ahangare rikabashije kwakubitira FDLR kabizikubite hareba Inzega, barabakubise ku rwego rwo hejuru cyane, ivumbi rigira gute, riratumuka. Ikindi cya kabiri, hano hantu hitwa Nyamaboko, ahanga ni muri iyi ni groupement n'ubundi ya Nyamaboko, tuno duce twose duherereyemo. Iyi ni groupement imwe mu zibarizwa muri territoire ya Masisi. Harimo tuno duce 23 yigaruriye kwa Ruke ndetse n'agace ka Gatobotobo ndetse n'uyu musozi wa Bukumbiriri, ariko uyu musozi bakaba bari basanzwe bawurimo. Amakuru mfite nuko igice kirwana ku ruhande rwa leta y'Kinshasa, yaba wazarendo ndetse na za FDLR tubitse ko ari nta FARDC bakihabarizwa. Ahanga rero bivuga ko bateza umutekano mukeya cyane, hanyuma M23 ikagira gute, ikaza gukura uwo mutekano mukeya muri zo axe, ikaza kurwanya abo ba aduyi. Amakuru ari kungera akomeye cyane aravuga ko bazindutse n'ubundi bakora ama operation y'amasuku kuva mu masaha mu gitondo kugeza magingo aya ngaya muri kutwumviraho, ubwo byahereye saa 10 z'ijoro kugeza ubu ngubu murumva akazi kakozwe uko kangana. Hanyuma rero ikindi kibazo gikomeye cyane karundura kibarizwa muri territoire ya Masisi. Biravugwa ko kandi muri Nyabyondo ahanga naho hari kugaragaramo ibikorwa bisa nkaho ari ibikorwa by'urugomo, harimo no kwibasira abaturage, by'umwihariko bikozwe n'aba barwanyi ba FDLR babarizwa muri kino gice. Amakuru angera avuga ko kandi MV turagize gutya muri iki gitondo n'ubundi
ijya gushaka uko yabigenza kugira ngo irebe niba yahashya iyo coalition n'ubundi iri kugaba ibitero ku basivili. Byakunze rero ko babishakaga niko byanagenze, ibitero babihagaritse, ariko kwishuro noneho ndakubwiza ukuri yuko bano barwanyi barwana ku ruhande rwa leta bahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Akaba ariyo mpamvu uretse FDLR zonyine Wazalendo ziripotinze ziravuga ati ewana, ati noneho turemeye, ati tubonye ko ibyo muvuga ari ukuri kabisa, ati tubonye yuko ari ukuri, ubwo natwe ikigiye gukorwa nta kindi ni ukwita tumanika amaboko tukemera, twarangiza mukaduhereza intwaro tukakwereka ukuntu turasa FARDC ku rwego rwo hejuru cyane. Abo ni Abazalendo bitewe n'iki nuko bakubiswe. Hanyuma andi breaking news, nyuma yuko ku munsi w'ejo twababwiraga yuko Masunzu uyu mugabo byamaze kumucanga cyane, uyu mugabo ari gushakishwa uruhindu na leta Kinshasa, haje kwakirwa telefone yari hamagaye nyakubahwa umuyobozi mukuru uyobozi no nyeshyamba za mama 23, nta wundi rero ni Afande Sultan Makenga, ahamagarwa na telefone ya Lieutenant General Pacifique Masunzu, aramubwira ati kabyarawe ko mbizi n'ubundi kuri umuvandimwe wanjye ko twarwananye kuva kera, atukabona zampinduranye imirisho kibyo nari niteze atari byo ndi kubona, ati rero ndagira ngo ufashe gatoya, atumfashe nanjye nkufashe, ati ndagira ngo nereke Tshisekedi yuko uko yantekereje atari ko ndi, ndagira ngo mwereke yuko ntandukanye na wa wundi yarazi, ati ikindi cya kabiri Kinshasa niho tugiye kutatwerekeza. Uyu mugabo Pacifique Masunzu rero nubwo ari umwe mu bakoze amabara akomeye cyane by'umwariko mu kwibasira abaturage mu bwoko bw'abanyamurenge, ariko ni umwe mu bajenerali bakomeye, ako kantu mukibuke. Ni umujenerali yahamagaye generali mugenzi we, yamubwiye ati rero ugomba kumfasha ukancumbikira, ariko nuncumbikira unyiheretere gatoya nkwereke ibyo nkorera FARDC, nkwereke ibyo mbakorera, ati kandi ndahera Gisangani nta handi, ati ndahita afata Gisangani, nimara gufata Gisangani ati ubwo Uvira yo birumvikana ko Uvira usibye gukubita ingabo z'u Burundi nayo Uvira nayo ni yanjye, ati noneho tute twerekeza Kinshasa, ati nanjye nge gutanga icyitwa ikosora. Uwo ni wawundi ni Lieutenant General Pacifique Masunzu. Hanyuma amakuru nakuruwe nuko uwitwa General Sultan Makenga yamubwiye ati riko gabanya iyo mikino niyo miteto, ati abo wishe se ntubazi ntibahagije, atukeneye natwe kuza kuturimbura se kugira ngo ukunde uyobone n'icyamwa cyacu, ati nta wakwizera. Ariko kandi tuwibutse ko politike ni ikintu gikomeye cyane kandi umuntu atapfa kwiga ngo akimenye neza 100% ngo agisobanukirwe, kuko politike ni ibinyoma gusa ni ukubeshyanya. Hanyuma rero makuru mfite nuko batamwimye ubuhungiro. Uyu mugabo muramwakira ute muri mu 23? Muramwakira ute? Comment zibe nyinshi cyane mumbwire. Uyu mugabo kagiye kujoininga AFC/M23 muraza kubyakira gute? Uyu kandi siwe gusa, ni nyuma yuko ku munsi w'ejo nabwo hipotingaga abandi ba general bageze kuri 3 bari babarizwa hano muri Uvira, aho bari bayoboye ama operation agiye atandukanye n'ubundi y'ibitero n'ubundi byagendaga bigabwaho bagendaga bagaba. Kuri iyo shuro rero amakuru ari kongeraho aravuga ko aba ba general Kinshasa kibimenya bahise bayahurutura, ewana nta kintu babasigiye babagize barukurutu kabisa, usibye kujya muri M23 bagatangira bundi bushyashya bagashakisha amapeti bitewe n'imirimo bakoze, naho ubundi ibintu byose byamaze kwa bibarangirana. Hanyuma rero uyu mugabo asanze abandi ba general bageze kuri 3 ba FARDC binjiye, gusa tubibutse ko we yari umuyobozi yarabakuriye bose. Uyu mugabo naramuka joininze M23 bakavuga ngo bagiye gufatanya urugamba nta buryari yabujemo, tayari ntabyo gutinzamo, mwitega ikintu kidasanzwe kiza kuba kigiye kuba, nyaboneka kijyanye n'urugamba, urugamba rukomeye cyane rugiye kuba, urugamba navuga ko ari urugamba rw'imbatura mugabo. Ikindi cya kabiri nuko biza kuza kuba bitoroshye habe na gatoya, kubera ko muraza kwiyumvira ikintu kidasanzwe kigiye kuza kugira gute kuvumbuka muri iyi mirwano ikomeje kugenda iba ihuza umutwe witwara gisirikare wa M23 ndetse n'igisirikare cya leta FARDC ndetse na coalition bafatanyije y'u Burundi y'ingabo z'u Burundi FDNB ndetse Wazalendo n'intera hamwe. Hanyuma breaking news z'amakuru zihutirwa, amakuru aravuga ko FDLR
FDLR zirenga 374 zongeye kwambutswa hano muri Uvira, aho zambukiye ku mupaka Kavimvira indani rwagati. Hano ku mupaka Kavimvira kabisa niko kuri niho binjiriye. Barinjira baraza baje kurwana na 23 ngo bagomba kuza bagasenya ruriya rukute mu 23 yazamutse ikarushyira hagati ya Sange ndetse n'uyu muhanda werekeza muri Kaziba, aho bafungiranye abarundi basanga hafi 700 bose babarizwaga muri ziriya axe. So rero ngira ngo ntibyoroshye muri kugenda mubyumva neza cyane gatanu kuri kagenzi kako ko biba bikomeje kugenda bifata indi ntera. Gusa nubwo bimeze uko, ndababwiza ukuri ko ino mirwano nubwo ikomeye nyaboneka, nubwo ikomeye ariko hakomeje kugenda ababigenderamo ari beshi cyane, abari kugenda bagendera muri iyi mirwano bo ni beshi cyane nyaboneka. Amakuru ari kungeraho, amakuru akomeye cyane, amakuru yo ku buryo bukomeye, n'ubundi amakuru nakomeje kugenda nakira neza cyane. 566 avuga ko bano barwanyi ba 23 nta mikino ngo na mike y'abafite, ngakaba ariyo mpamvu bagiye kugira gute kujya gufata umujyi wa Uvira, nyuma yuko habaga inama yahuriwemo n'abayobozi ba M23 ndetse n'itangazamakuru, ubwo bari kuvuga yuko nta yindi doha ya 7 ya 6 ya 7 bazajyamo. Ati doha nimwe, ati basigaje gusa ngo ibyakanga doha zose bakata bazireka. Sasa ngira ngo ibyo bintu biri kumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako ko bikomeje kugenda bigira gute bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma izindi breaking news z'amakuru yihutirwa, amakuru akomeye cyane, breaking news mbazaniye zikomeye zihambaye. Amakuru mfite nuko M23 tayari mwibanga rikomeye cyane yamaze kwinjira uno mujyi wa Uvira. Bimeze bite rero, binjiye gute? Ubwo mu kanya gato twaganira n'umukomando cyase n'umusirikare uri hara kuri tele ku rugamba, yatubwiye neza cyane neza ko yamaze kwinjira muri Uvira rwagati. Ati kandi ko nta kibu mubuze n'undi kuza gukora operation ze neza. Arimo aragenda akora ikitwa iperereza ryo kunekaneka neza cyane, amenye ubundi defense zaba abasirikare b'abarundi zihagaze gute, zimeze gute, kwanza byifashe bite. Ni mwubwo buryo rero. So rero ndikumva jewe ibintu byamaze kuba bifata indi ntera, muraza kuza kumva uru rugamba rwavumbutsemo ikindi kintu kidasanzwe. So hagati aho ngira ngo ni ibintu byumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako kwa bikomeje kugenda bifata indi ntera, ariko dukurikije n'ibyo tuba turi kugenda tubona kuri uru rugamba, ndababwiza ukuri ko igisirikare cy'u Burundi kigiye guhura n'ibyago bikomeye cyane. Uti gute rero barahura n'ibyago bimeze bite? Ati Bwana Pacifique ko nawe urimo gukabya, ndabizi niko muri bamwe na bamwe muri kuvuga. Jewe ndababwiza ukuri yuko bana basirikare b'u Burundi nyuma yuko bakusanyije igisirikare cyose ahari cy'igihugu bakakizana, ati tugiye kurwanya M23, kumbi abo bagiye kurwanya nabo babiteguye ku rwego rwo hejuru cyane. Babiteguye aba basirikare ba 23 nabo nta mishinyiko, nta mikino, ntayo nimvuga ngo ntayo munyumve neza cyane, nta mikino bafite. Gahunda ni imwe gusa, niyo kwigarurira n'ubundi uyu mujyi wa Uvira, kandi mu buryo bwa nyabwo hatabayeho impfu z'abaturage. Gira ngo icyo kintu rero kiri kumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, ko nta mikino, ko n'ibintu biba bikomeje kugenda bigira gute bisa naho bihindura isura. Hanyuma andi makuru akomeye cyane, breaking news nazo z'amakuru yihutirwa. Amakuru aravuga ko muri bino bice ngiye kubabwira bigeze kuri bitatu biri kubera mu rugamba komeye cyane hariya imurenge mu basore b'amadu. Ariko mbere yuko tukwinjirayo, reka tubanze tuvuge gatoya ku mirwano ikomeye cyane iri kubera hano Bwegera ndetse no muri Sange. Hano muri Bwegera ni agace kari strategique mu kuntu, ariko gahanye imbibi na Ruvungi, hanyuma Ruvungi nayo igahana imbibi na Sange. Hano rero hafungiyemo ingabo z'u Burundi, niyo mpamvu mubona urugamba rusa nkaho rwagize gute rwatangiye gukomera mu buryo bukomeye cyane. Niyo mpamvu mubona urugamba rwatangiye gusa n'urukomera ku mpande zombi. Bigaragara neza yuko nta mikino bafite, haba ku ruhande rwa AFC M23 haba no ku ruhande
rwa FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi. So ibi rero biri kugaragaza iki, cyangwa se ibimenyetso bitanga ni ibihe, n'iby'iki bisobanuye iki? Amakuru nababwira mudakwiye gucikwa nuko ibi biri kuba byose biba byapanzwe kandi biri no mu mugambi wa bano barwanyi ba M23, kuko byagenda uko ariko kose bagomba kugira gute kwigarurira n'ubundi ibice bikomeye cyane nivuga ngo cyane hano muri bino bice bya za Uvira n'andi agiye atandukanye. So amakuru ufite kandi azamuka yerekeza Murenge, ubwo niho twerekeje nta kundi, twihuse cyane duteze yihuta, dukomeze tugende twinjire neza cyane ara mu misozi y'Umurenge. Mbabwire ko yitwa Rugezi haramukiye imirwano ikomeye cyane. Hano muri Rugezi haramukiye imirwano ikomeye cyane. Uti gute rero byagenze bite kugira ngo haramukire imirwano ikomeye cyane? Rero nibyo mugiye kugenda mwumva neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Amakuru ari kungeraho nuko ahitwa Rurondo angaha kabisa ngo hari kuberamo urugamba rukomeye cyane. Hanyuma mu Mikeke ku Ndondo ya Bijombo ndetse nano mu Rurambo naho hakomeje kugenda humvikanamo amasasu ku buryo bukomeye cyane. Ibi bigaragaza iki? Bigaragaza ko bano barwanyi nta mikino bahagaze habe na mikeya, ko bagomba gukora igishoboka icyo ari cyo cyose kugira ngo barengere umusevire wo muri biriya bice. So nta kindi kintu usabwa rero ni ukureba aho handitse subscribe ugakandaho kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru n'ibiganiro tuzajya tugenda tugutegurira, kuko ntandi uzajya ukura amakuru meza aryoshye usibye hano. Naha rero wahageze, kandaho subscribe ubundi ushyire kuri all kugira ngo ujye wakira notification mu gihe tugeze gute dushyizeho ikiganiro cyangwa se turekuye amakuru tuba twamaze kuba tugira gute tubakurikiranira. Hanyuma andi makuru akomeye cyane kandi anahambaye, na makuru ari kuvuga ku mirwano ikomeye cyane nanone M23 yaraye igize gute, yaraye ikoze yaraye ikoze iyo mirwano rero itumye habura FARDC ndetse n'aba barwanyi ba Maimai bo kwa William Yakutumba ndetse n'aba kwa Foka Mike bayitumye bahahamuka ku rwego rwo hejuru cyane bagatangira guparuka. Hanyuma mu kanya gatoya ndaza kuza kugaruka ku gihugu cy'u Burundi mbabwire ko ibintu bitoroshye. Ubwo rero wowe urebe neza niba warakanze subscribe kugira ngo utaza kubyucikwa n'aya makuru nkomeje kugenda ngira gute nkugezaho. Hanyuma mu kanya gatoya nderekeza mu gihugu cy'u Burundi nkubwire uko byifashe, operation nyirizina uko zagenze. Evariste Ndayishimiye yahindaguye abayobozi, ibintu bikomeje kugenda bimera nabi cyane hara mu gihugu cy'u Burundi. Ndaje nkutegurira operation y'indani kwa ndani yo hariya mu gihugu cy'u Burundi gusa niho ngiye gukora, nkubwire uko byifashe. We niba ushaka kubana natwe ukaba udashaka kujya ucikwa n'amakuru nk'aya ngaya tuba turi kugenda tukugezaho, making sure niba warakanze subscribe nyaboneka, niba utarayikanda uyikandeho nonaha kuko ntago ukwiye kujya ucikwa amakuru nk'aya ngaya. Hanyuma ndagira ngo twihute cyane duse nk'aberekeza hano ku mupaka Katumba. Anga n'umupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'iki gihugu cy'u Burundi. Nubwo wenda nari mbaye nk'uhavuye, ariko reka mpinjire muri Kavimvira indani. Kavimvira ni mu gihande cya Kongo, Gatumba ni mu gihande cy'u Burundi. Biravugwa ko hari amakamyo ageze kuri 32 ahaparitse, amakotineri 32 atwaye amabuye y'agaciro ajyariya muri Bujumbura, afatira indege yara ku kibuga cy'indege cya Marikiyoro Ndadaye akerekeza muri barusahurira mu nduru, cyangwa se muri sinzi ko nabavuga bano abazungu kabisa bakomeje kudusahura ku rwego rwo hejuru cyane, bakomeje gusahura umutungo wa Afurika, abana batumereye nabi. Hanyuma ngiye amakuru mfite akomeye cyane, biravuga ko kandi Evariste Ndayishimiye afitanye gahunda n'imikoranire idasanzwe n'igihugu cy'Ububirigi ndetse n'ibindi bihugu ubigiye bitandukanye. Sasa aya makuru nkuko nababwiye ndaje mbabwire mu kanya gatoya. Mu gihugu cy'u Burundi hari gupangwa imyigaragambyo cyese igisa na coup d'etat bitewe no kutemera ubuyobozi buriho buyobowe na nyakubahwa Perezida Evariste Ndayishimiye na madamu we. Hanyuma andi makuru akomeye cyane ndibuze kuza kuba ngarukaho na amakuru yo mu Kibira hafunguye ikigo cya gisirikare gikomeye cyane kigiye kujya gitangirwamo imyitozo ihambaye.
bazajya banitoza kugurutsa za drone ndetse na za Sukhoi. Babikoreye hano muri Kibira. Hanyuma mwitegure, mushobora kuza kumva noneho nta kabuza mukajya kumva nanone inkuba iraje iranuye. Inkuba mukajya kumva zirakubise imirabyiratse, mukajya kumva ngo cyari ikigo gihindutse amatongo. Iyo nkuba rero sinzi noneho aho isigaye iba, nibidashobora kuza gukubitana none hariya mu ishyamba rya Kibira. Hanyuma andi makuru akomeye cyane ndababwira yuko muri Pinge mu 23 kano gace ko muri Walikale imaze kukigarurira mu kanya gato gatambutse, isa nkaho yakigaruriye kuko bari kurwana muri kano gace ka Nkasa. Aka gace ka Nkasa rero bakaba bagize gute, bakarwaniyemo ivumbi rigatumuka, ngo hanyuma ngo Coalition ngigahunga. Sinzi byo nkomeje kubikurikirana neza cyane 5 mu gihe bibaye nta gihindutse ndaza kubagezaho amakuru n'ubundi aza kubajyanye n'urwo rugamba. So rero mu making sure niba mwarakanze kuri subscribe, je nitwa Pacific, dukomeze tubane mu makuru nk'aya ngaya ari imbere. Mu kanya gato ndagaruka ngwereza izindi breaking news kugira ngo utaza kubucikwa nibiba bikomeje kugenda bibera no murasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dusubire mu kandi kanya gatoya amakuru yaciyo nakagaruka. Wibuke gukanda subscribe. Bye bye.